Ir-riabilitazzjoni ta' Blue Lagoon, bilanċ bejn in-natura u l-esperjenza. Din hija tema ta' pjan holistiku għas-sostenibilità fit-tul tal-bajja pittoreska ta' Blue Lagoon f'Kemuna. Il-pjan iżewweġ restawr ekoloġiku mal-użu mill-ġdid ta' żoni degradati biex minflokhom jinħolqu faċilitajiet sensittivi għas-sit immirati li jtejbu s-sigurtà, l-aċċessibilità u l-esperjenza sħiħa ta' kull min jirfes f'din il-bajja. Id-detalji tal-pjan tħabbru f'konferenza mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Team Blue Lagoon u mill-perit Jonathan Mizzi, id-direttur tal-kumpanija Mizzi Studio, magħrufa l-xogħol fuq proġetti ta' trasformazzjoni ambjentali fuq livell internazzjonali. Proposta ewlenija hija relokazzjoni tal-kiosks eżistenti biex minflok isir passaġġ ta' 200 metru b'veduti spettakolari u aktar aċċessibilità. We are shifting and reappropriating that area of where the kiosks are, freeing up around 500 square meters, 200 meters long to create scenic walkways, shifting the food and beverage up to the existing car park, which has incredible views. It's a real example of reappropriating where there is most minimal impact because the area is already disturbed as a car park. Propostu koll li restawr ekoloġiku ta' 35,000 metru kwadru ta' xari b'ħitan ta' sejjieħ. Proposta oħra rilokazzjoni tal-opri tal-baħar mill-qalba tal-bajja. Bl-istess mod propost li żona tal-awm tikber b'20%. We are extending the swimming zone roughly around 40 meters where these sort of original pier and landing pads are, and it's a huge opportunity to give that back to the public, to create a series of malls, of jetties where we can swim, and not just about tourists, right? It's about locals coming back to Blue Lagoon and having that space. Proposti oħra jinkludu żoni ġodda l-informazzjoni u għarrimi tal-iskart, it-tneħħija ta' strutturi tal-konkrit u l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-ikel u x-xorb u frut. Fil-ġimgħat li ġejjin il-proposti se jiġu preżentati lill-awtoritajiet tal-ippjanar u tal-ambjent biex jitnieda proċess ta' konsultazzjoni. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għat-Turiżmu Ian Borch ifisser il-bajja tal-Blue Lagoon bħala wieħed mill-aqwa naturali li għandha Malta u li għal snin bata minn nuqqas ta' organizzazzjoni. Saħa fuq il-bżonn ta' azzjoni biex bi pjan organizzat f'ambjent sensittiv jiġi assigurat il-ħarsien ta' waħda mill-isbaħ bajjiet li jiġbdu lajn mhux biss tal-Maltin u l-Awċin imma ta' nies minn kull rokna tad-dinja.